Wah. Hah? Dendong. Mama. Yang mana? Ade. Ade batu dua. Ade pada patung Patimura. Mama nih tuh. Batu dua pakai kebuban. Raina. Hah? Goyang bagaimana? Gagak. Bagaimana kakak? Goyang gagak. Iya, lihat papa anak joget Bagaimana nak? Batu dua. Mana? Halo guys. Mama ini mana? Mama dia Ade. Mana patung Patimura mana? Oh begitu mana? Papa lihat coba. Baba batu dua. Iya, patung. Coba papa lihat, coba kakak maju. Coba Pak. Coba papa lihat. Gagah. Patung Patimura begitu kah? Wah. Hah? Dendong. Tunduk kakak. Mama. Yang mana? Ade. Ade batu dua. Ade pada patung Patimura. Mama nih tuh. Batu dua pakai kebuban. Patung Patimura pakai surban. Hah? Mama. Papa gendong. Gendong? Kagak lihat. Iya, Katumpi ke sana, Katumpi di acara ya. Ayo. Ade. Papa gendong. Halo, assalamualaikum. Sekarang kita di Lapangan Merdeka Ambon bersama Pangeran, Raina. Iya. Patung ini. Oh iya, itu patung tentara Slamet Riyadi. Ade panggil sana, Ade panggil. Ayo cepat. Mari papa gendong dong. Patung. Iya. Kagak patung. Hari ini ada acara sih, tapi kita belum tahu acara apa ya. Patung. Ade, deng mama. Halo nak. Hah. Banyak stand, jadi memang ada acara. Ada burung pombo. Woi, burung pombo sana tuh. Sana. Coba kali ya. Jangan lari. Halo, kakak Nana mana? Oh ya, Pangeran jangan lari ya. Raina. Hah? Goyang bagaimana? Gagak. Bagaimana kakak? Goyang gagak. Iya, lihat papa anak joget Bagaimana nak? Gagak. Goyang gagak. Awas jatuh. Jangan lari, saya boleh lari. Katumpi mama sana. Saya boleh lari. Patung sebelah sana lah, sana sebelah mama sana, Katumpi. Sebelah mama. Patung sebelah sana, Katumpi. Ayo. Saya boleh lari, kakak lihat. Dari bawah.
Kakak, pangeran, pangeran. Mama dia, mama dong sana. Mama dong tuh balik scream. Kalau ada patung. Oh, sini mari sini papa. Mari sini papa ya. Jangan lari, saya boleh lari. Oh, kalau lari nanti papa marah. Halo Mama Dewi. Kakak lihat di sana teh, mama mau beli ya. Ayo. Itu. Festival Benteng Victoria. Pangeran. Awas jatuh nah. Papa bilang mama panggil mama. Nanti nih papa bilang mari. Saya boleh lari ya, Wih, dia joget bagaimana? Papa lihat dia joget bagaimana? Hah? Oh iya, patung sana ya. Ada patung. Sabar sedikit lagi. Iya, Ade. Patung. Iya, itu patung tentara, namanya patung tentara Slamet Riyadi. Bukan patung Patimura yang di sana. Patung pilih ya patung Patimura, ayo. Kakak. Gas. Ayo, rampih. Dah, Ade. Dan dah opa doh. Dah opa. Dah. Sini cepat kalian pilih, ayo cepat. Pilih patung Patimura. Ya, patung Patimura lewat sana. Papa Patimura. Iya, Patimura sana. Patimura. Iya, Patimura, iya. Kakak ada patung. Ada patung ini. Oh, iya. Patung. Ada patung. Mama bilang joget bagaimana? Wish. Kakak lihat di bawah. Pangeran. Mama panggil sana tuh. Apa? Dia di bawah nak. Papa gini nunjuk. Ayo sudah papa gini. Mama panggil sana mama. Kakak pilih patung Patimura. Adik kakak tuh mau lihat patung Patimura. Kakak mau donat ke sini. Mama donat ke sini. Berapa barang mama? Berapa? Iya, Bali saya sudah. Dia mau lihat patung Patimura. Semboleh lari. Awas, semboleh lari ya. Pelang-pelang. Semboleh lari.
Hei. Ade, deng mama. Hei, bagaimana eh? Oh, mana Papa Lia? Wih, cantik ki. Ih, cantik ki. Ay, mama punya kakek su. Kakak, astagfirullahaladzim. Ade, kakak tuh, ade, papa bilang, kakak tuh ada lihat patung Patimura, ade. Oh, mari papa bekas pakai, mari papa bekas pakai, oh jangan lain, mari papa bekas pakai, Tulan. Wah. Siapa yang rumpun? Pangeran, guys, jadi pangeran nih. Pangeran, lihat apa sana teh? Sini mata lihat. Nah, di sini terukir kisah-kisah ketika Kapitan Patimura dieksekusi, sejarah-sejarahnya ya. Kalau versi dari Muslim ini Ahmad Desi. Sini, kakak. Bagaimana? Pakai parang begini. Gitu. Oh begitu. Oh begitu. Babi gendong. Ya gendong. Babi gendong. Gendong lah. Orang mau papa gendong. Apa? Iya, ada topi jatuh. Bawa ke sana. Ayo katong piju, ayo. Patung Patimura mau bobo tuh. Patung Patimura saya mau bobo.